Archbishop ke Shillong Archdiocese Most Reverend Victor Lyngdoh Didi ula Kyntu ya barok ke parish ki ying reunion bat ki ying Kristan Katolik ki badon ha ke Jylla nyamba ban penlong ya ke Duwai bekerpang ha ke nyau tarik ujemang ke sengi ublei banwan na ke Bynta ke Jingsuk ha ke Jylla Manipur ke bala kelang da ke jingki win ke bajur ha kini ke sengi baladep. Archbishop ula Kyntu ru banduai na ke Bynta ke Jingsuk ha ke perthai barok kawai bat kumjut na ke Bynta ke Jylla Meghalaya. Ngwaban kerpat ya Lyngdoh bat kiruniam bat kiprabanget baro jong Archdiocese Shillong bat pelong ka jing Duwai bekerpang hakan nyau tarik mentau benai ka sim trai bat sawan ban Duwai kerpang na ka Jingsuk hakan ni ka state Manipur ku bangilai I bangilatep ya ke jingja ke ba sungsi ke jingja po Manipur. Nama kata kerpat, ya baru Lyngdoh aki parish, baru kironiam institution, baru aki prabenget halak ijong kijaka, haki yigisam, bat pelong kajing Duwai kerpat, kerpang nam tak Jingsuk, hakani ke state Manipur, Duwai rum tak Jingsuk, hak perthai berkuwei, dekat dua ke state Meghalaya jongi. Nama kata, ngasih mengalat ban kublai, ban kerpat ipi ban pelong. Kecing Duwai bekerpang hakan nyau tarik barok kawai ke Archdiocese jongi kublai ipi barok.